Presiden Samuel Biam Batkit Khat jang kaseng samla maulai pelun ki alit jurep hne kasi ya kamartan kabadan hamaulai halor kajing ujor ki pajba ya kajing sma ba kajing mitrem na kani kajaka kani kaseng samla kala ba sorkar ba municipal board kilatap mala halor kani kajingja Abidi bat kani kajingwan kajungi nagal yang kaseng samla maulai pelun hadin bagi yo ya kajing ujor ya kajing mi jang ketedam jang kani abidi ba kani ka biomedical waste tekat kum kani kajing ujor ka bagi yo negeri pajba kini ki biomedical waste ki bapoi hang ni kini ki bakolek nang ngatai nang hospital repair te ka jingwan ra jang ki hang ni bat ka proper treatment hang ni kam pat piang te ka ni wi nang jing e ka ba ni kenduk mentah pok snong molai mentah kani plai ke snong batang si arkam lai kam ke jan lapoi hak snong beriau di plai kita ka jing mi jang ka men nang te ka batang ya gini biomedical waste ngim tip haduk kan ni ka treatment hang ni ka biang te kan ni ka tedam ka bemi nang ni ka ta kan yang ngi paj ba ka ta kan yang ni snong marjan got ka jing sma je kan ni ka marten na lo baklah smal pa kan ni ka laki ka jing sma saduk semau dot baki saduk jayur saduk senang pedeng saduk senang lum terter tementah so kan ni ka jingwan berat ya gini ki biomedical waste hang ni ki kenyang jingpang lalai pujan haduk ki covid haduk ki kansar haduk ki jingpang ki bamla ban suthuk so tahun berat lut hang ni ka bami nang ni ka tedam ka tak man yang ngi ki molai stai te kini ki beri besong hang ni kam yok su ya ka mek ka bokoi ka bakia ki yok su beri musim ya ka ler ka bokoi layok ban ring da ka ler ka bami na ka jkhlia hi te ka la ban kala jingpang kan kala ban kala jingpang na ka puar mentah ki beri besak hang ni ka labu jek e ki ka jing bom don ka proper treatment hang ni ru kalau de ka wi na ki jing e ka ba ka sarkar kelas siat matla ka selong municipal board kelas siat matla ya kan kam kila siat lait ya ki bor ki badai ya kini ki kendon ki badai ka tum ka BMC ka tum ka BMWI arjar khan rio kini ki di jingwan ki jongi ni stak ko bonta kini ki biomedical waste kani ka biomedical waste ni thu ipi ka tum ka BMWI arjar khan rio ka di banlong sanspa mitar ka jingjingai nagar residential area ai filap bagadan kani yang ni sanspa mitar hatu PE pitang ni hang tu plai ngi ya tangkat no tang si arlai second ngelak poi hang ni henry san spak mitar ke jingjingai jong kani ke di banlong kumta henry kini kelas set up hang ni ngim tip haduk kan no hak kapor set up kini tang ke public hearing ru kamdan tang ya ke concern jong kisnong ru kamdan tang ya ke NOC hadir mengilawat jong tip menen nak kalian jong rang basnong jong kisnong dongkwar nak kalian rang basnong jong kisnong moyong kini kim dan jong tip ya kini tang nak ada apa kedai ke jaka jong ki ong kedai ke jaka jong municipal kila ke banlek ka rumban kata ta ba me hap ke te kini gigi ba nakaliang sama pun kalau concern ya kan dia isu kalau concern nak bentak ka kiat jegi pai ba kalau concern nak bentak ka bit kebian je pai ba kalau concern nak bentak environment ni jin ada di bom dan segini gigi kisi ngem ke benjai ke brio jegi ni chadu chate ke laki ko jing smart betul pisa kata ka digoi ke jing e awang mi pi kumbang ang benda nama nakaliang jong ni ka municipal ngem tip iya lai haduk kat ni habak tangi ke NOC habang lawat pasang matuat jumbat nakaliang ginang lam stang ki om kamdan gajing ai kamdan gajing eng ai NOC tinggi nak kalian kesan sama pelun ngingim soya hap banwan suan berat ya gini ginyut hiniar hang ni tang nak kadau ba kedai ke marten ke ba baros kat talah sepetulun kum ni melasu benyuk jaka segwi ke jaka mentah ya gani ke biomedical waste ke belong tak kikam buat katum kendon jaka katum ke kendon jaka BMWI arja khan rio tengah lengok nak kalian kesan sama pelun ru ngisau lengok balai ka segane ka Meghalaya State Pollution Control Board lai ke jong jong katai katram ka bibi yang tai kalong silent ka sangap jar kile ayu kini ki selong municipal buat ka jing-jingai jong kani ka jing san spa mitar hang ni idan ki kenja business ke baki beri ki hapan set up ki ong san pho mitar dambiang san pho mitar mlong kani pat san spa mitar di menjengai ru lai lat ban lek ka bomon te kani ke jingai lai jong government ka jing khendo thala yang ki dong molai kan sapoi ke por ke ba ngimban sin hapan pen ide ke buak ban hap ban khang swai kan ni beli ke sarkar kamla ban wat di jaka ke biang beli ke sarkar kamla ban thiet di jaka ma ban thiet di jaka nak daw ba kidio ban dom ye gini kidio repair hang ni kidio ban dom ye wis repair ki ba kolek nani nang tai hari la suan thengian yang hang ni pok sno molai fi kamdan su jing sngo para beri kamdan su tak jing sngo nak ban tak ka khia jong ki nang song snong hari ngisau lengok ke mentah balik sikap jar habide bakani ke bentar ngingi wan hang ni nak bentar ke bit ke biang jegi pai ba ngingi hak ban persak ya kan dia lamar kan ni ke terikam nadu usnar arhajar arfo dia bila i pindal ngatai ada pirung hapo ka jing ban ya gini ki biomedical waste hang ni
ngimpat i bukan long ke bebiang ka jing khan ha jing sisa ka jing khan jong ka ding hang tei ka de bolong ka khan hak nang ban la ban pen ya gini gi biomedical waste di borak nagi hospital repair anda pilarung hang tei pinsa i pe pila i mentad ngi jong khmat pelen kumne wat kini ki batrai hang ni ro ngathai kan dan hi ka jing ta ya koi khyak jokti te kumbolong mentag ngila benong ba sarkar ka phil hai babun kilian ngila penting kena ya gini no pila i hira ka jong khman penting kena ya gini bakal afil apa tanya ka martan ru melak ban yo ta kata ada rupa ka jing fil jong government ada ke sarkar ka supelut ka ya ka pisah bancu berat kai ka pisah sini setai bancu thiet kai ki jakan nak ta ka jing momentoi jong ki paj ba bancu thiet kai ki jakan nak bata ban ai jakai ki he ki han ban ai jakai ki officer repair boleh ka melak ban thiet ki jakan nak bata ka martan te boleh shoot thian pilih ke jing ta jong ni ka martan wat sedu sedam site sethi sini ki tolong jong ka yam hang ni ka jing mi jong ka jebok nang ni kalau kata wat sethi serumru ka jing dan jong ka abator hang ni busuk se ban ring mesim ka jing dan jong ki karkhana ba fer hang ni ka busuk se ki ban ring mesim mentah ya ka mulai la welcome da ka jing sama ya ka selong la welcome da ka jing sama ya ka rikasi ya ka megalia hi bro ko we barung sepok selong la welcome da ka jing sama teman dan piang tak ai ngi ong bakala nakaliang jaga sarkar kala fil ngalengok bagi nang mi khat jongi ki matla ya kene kam kat ya kene ke jingdang ke jinglong jingman jang kene ke marten kim sim la yi dia bun kam ki kam ki bam aj meto ya paj ba hen ki bun kam penban de ki kam ki bam idan jing meto hen ya ke marten pa ki matla iya na niru ke mi i chief minister ya na niru deputy chief minister ya ni ki minister fair ki MLA fair iya na niru ke mi i kat kene ke jing ya iya lai ya gini kendon ki pen khen ya gini kendon jaga BMW A dengan ngai ba kejungan hang dia tamkut tangkat ni ngin hab ban budien lada kadai ke por ke bangin hab ban file PAL la ni bangin lek seduk ke NGT ngim ban si ban lek ngani thu IP hakisnam arhajar khat khandai nakaliang jang ke municipal kala safanya duk pralak rupo hajar nakada ke jing fil jang ka habai dei bagani ke plan ni kendiat komong sutu pila yo lu ki enforce jang habai dei bagani ga jing pen jaga thang ni ki wes ni pila ban batai ngi ka ki kita ki materials bukan thang ni ki medical ki biomedical waste warah ni ngau pi ki bawon collect na ki hospital fair ki ngano brio bayam itu ki document ki syringe ki PPE ki life hujan dawai batam ki jenet ki bam langsung ban penengkam ki balah tak ka koi ka khia baro lawan dom lat ni kemudian brio banyak postal nuan kam di thang ni yu brio ngathai yu brio bayap ru ki don berat hang ni hari ka lengok ka ba ki thang ni ngam thrai ban ong bakadan ka proper treatment hang ni yo le si ka ba ki dap thang ni ki la ban shift setai te ba shift setai ki dan pila i ki dan ki brio ki ba shu em bala kan doi jekpo hang ni ki lum scrap ki belum ai kin hap ban yang ngom lang hang tu te ka ta mi ka koi khia jam ki ru Hausnam arjar khat nyau hadin beralih ke survey borak koi ke India khat arlak ke sisnam ki yap nak air pollution tementa kani kadi koi ni ki air pollution ki paj ba surrounding jong kani ke area ka jongi kinlang vulnerable kinlang ki victim jong kani ki beriu ki bayap Delhi nak air pollution ki beriu ki beduk ki bam dan pisah ban tiet air purifier ki paj ba ki beduk ki jongi kani ke area bapli kinlet chenu ki bam pisah ban tiet air purifier Ndai ke sarkar kali malak kini ki benta ban address kini ki issue ha kecela ka sungi khamtam ki nak soksinang ki sungi po ka molai katum ka BMW Act arja khan riu koi ke biomedical waste plan ka de ban cater dan de ban ai sekri tang nam palat yang arteli ki district ndai kum bakalong menta kani ka biomedical waste ka ai sekri ya pun teli ki district kumbayo jiktip kalong ya ka West Kasih Hills East Kasih Hills Riboy district wat ru na jantiar kita wat man the shani ya biomedical waste de kum kini ki baro ki jingle thermor jing trikam ka sarkar ka kata apat di kinok sinang ki jungi hak sinang molai sakawai galang ba pi hak ni hajan dan ka dairy jong veterinary dan ka abattoir dan pasal ka marten ko badai jong ka general waste ba ka biomedical waste ka kamut iu kani kamut iu ka alam piset ja set jing ta apa penkhana kanya hap se kunta dawan ki brio wan dayo je jigsma kan mata yu bui gi dairy bui ya ka penyap doang ni kam dan kalian kaseng semula mulai pulun ki step pinya atau pinai kenduk si ki buat badipet nak kalian ke cungi hi step ke menikong bahdi melawan inspect ni ngthop nya ada ka city sya minister in charge department concern
Bakin le ai na urut ya kani. Wala takim la ban ai ingin bu da deadline ya ki. Takim la ban ai ingin khang support kani. Ndai bingi khang bingi show ni ka yu ndai bagi feel. Ki feel ko kom trikam ngem kwa bik pat bak jungi ke chak ta na kani ka jing terti trikam jok sarkar. Jok sarkar kalau ngadong sedang kin pat dah borok kiliang hukum trikam jok sarkar kalau terti buat termur ba tin parang yang mismanagement. De hi kani ka jilong termur jok sarkar kawara jing yu pat ba ujungi kawara ya ka jingduk ka ban ya ka jingduk ka hangi kuma cu anu ksa mentara dak sarkar hi ngidar artiligi department bola wara revenue ba ha ka state ka jungi kata kalau ka power department ha bede ba ka electricity ba generate bon ligi revenue ba ka baar ka de udoyo ha ada sarkar kanang ban penyat kam yakini ki artili de untuk kam syu ba ka state ka jungi kadang up na way boleh do menta ki ka state ka jungi kadang tuk na boleh ki beri kemudian halor pat ki bam sepelah te ki melaban penyat bahai ke kam padan lut ya jing turmur hukum terkam ha borak kiliang ladang hilak ban penbaik tang artili benta kata kalau doyong bat ya ka electricity dan ka power department ka state deh ka revenue ba generate nak ini ki artili department kan pendap penbiang ya baru hi kinang senang pok ka cela ka cungi